Okey bos, hari ni saya nak bawa you jalan-jalan. I dah ambil kereta baru. You jangan risau. Sekarang kita Kasih start tengok. You tahu start kereta tak? Tahulah ni, tekan ni je. Tekan ni. Dah. Pasal tak jalan. Tekan brake. Start. Itu barulah start. Oh, sorry. I selalu bawa kereta lama kan. Ni baru gelabah sikit. Janganlah. Relax. Stop. Kenapa terus masuk gear? Kasih kereta warm up dululah. Sudah warm up ke belum? Belum lah, kereta baru lah. Boleh je. Seatbelt ada pakai seatbelt. Pakai seatbelt dulu. Side mirror sudah buka. Alamak, belum buka. Tekan apa? Tekan sana, ada switch side mirror. Itu baru betul. Ini cermin pandang belakang sudah adjust. Okey. Walaupun kereta baru, engine mesti start dengan cara yang betul. Pun kena warm up engine selama 5 minit sebelum jalan. Sharifah, you cakap kereta baru, kenapa minyak tak ada isi penuh? Sudah nyala lampu. Alah, tunggu dia kenyit-kenyit dulu. Barulah kita pergi. Jangan risau. Alah, itu salesman tak boleh pakai lah. Kereta baru pun tak kasih free minyak penuh. You kini macam start kereta, tak ada pump petrol minyak, cepat rosak you punya kereta baru. Fuel pump rosak, tak boleh jalan baru you tahu. You tahu tak tahu ni? Kenapa? Apa sebab brake ini macam goyang saja? Kereta baru mah. Relax lah. Apa? Kereta baru brake banyak cengkam you ingat? Ya. Patut brake perlahan-lahan, bukan sudden brake ini macam. Nanti disc cepat haus tau. Walaupun pakai kereta baru, pun kena jaga. Dia macam girlfriend you, kena manja, kena sayang dia. Kalau tidak, kereta baru ni banyak sensor, lagi banyak problem nanti.